Antenin neumni spraševalec. Oprostite, na hitro bi vam malo zmotil eno čisto kratko vprašanje, pa bi kar tebe vprašal. Čisto preprosto vprašanje. Daj mi samo povej, kaj počne nekdo, ki mlati prazno slamo? Kaj to pomeni? Brezveznega ali pa kaj takega. Da nekaj brezveznega počne? Ja, nekaj brez pomena. Da ne ve, kaj dela. Da ne ve, kaj dela? Ja. A mogoče veš, za koga rečemo, da je dober retorik? Retorik, retorično vprašanje vem, da je nekaj samoumevnega, no. To pomeni... Kaj bi potem rekel, če je nekdo dober retorik? Ja, da je samoumeven, sam posebno. Kaj je lapsus? Mogoče kakva smola ali pa kaj pa vem. Smola? Ja. Kaj pomeni, če nekomu rečemo, da ga bomo naučili kozjih molitvic? Da mu bomo dokazali, recimo, da se neki v glavo tepe, pa da ne zastopi, da mu bomo skušali dokazati. No. Kaj je albatros? Alba. Slišal sem alba, ime je, nekaj dobro je. Nešto lepo je. Dobro. Nekaj lepega? Ja, dobro. Več zabave že zjutraj. Antenin neumni spraševalec.